الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دايس تي في خطباين بروجرام بلان تبي مها بفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على من جميع بروجرام كي كم عادت دوه جريغندو نوجهت بفرون أجنست بروجرام على من بروجرام جه مقصد كي كم هفته جوس خطبة خاصة مهم نكتاتك على الوالماك نكتاتك به إترو معلومات تبفرنا هم جنستينو أدي هم ياكو مي كان كما قولي إترو سؤال تهوج جواب استبفرنا هم جنستينو على منجي كم برنامج جاوس هم مي جنستني معلومة كم جنستني هفته جه هكرو خطبة جه موضوع إغتوم ميرة برنامج موضوع كي جوا كلمة حرام كم أدار منجة ميرة برنامج أرغنا كي جبارة داعوناني الشيخ محمد حليم شيخ رب مرحبا بينك ميرة برنامج بس شيخ من مي هفتاج خكرو تباج موضوع كم يوتي جوا كلمة كي حرام كم إغتوم أرغنا هم فرتما فاشمون كلهم بينوا سؤال كي مي حلال غتوغا مدا هودوما كيا مهم كمتو أدي مي جوايا مي بيتوكور مغوا هكي سوتباغا مي كما بس كودو تعرف دو مرغنا ماده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى على خلق كرم في دنيا لباه يعني آخرة التكا مسيح القرآن دانوغوان قرآن بمكة مغ بدون لباه يعني هم متاج على كرا إمها كانت تتكي إله سبحانه وتعالى رسوا كانت تتكبر عن جهن على من مدلا فاسا هودن جه مغوتا أي الله سبحانه وتعالى رسوا حلال هود قتكمغ عن جهن إله سبحانه وتعالى مي مدلا فاسا هودن ورجنا قتا يبهر لباف هود قتت عام قتك كما حرام كم دليل أنكم كما كي أي إسلام دين هود كم هما هود كان برب باور بول برب مادو كان تتك ميكان كما جان نوما إله سبحانه وتعالى أنجا فن هم كان كم دوره البانجة كان حرام كرب بافن بس حالك إله سبحانه وتعالى إن فائدة قل ما باتينه هم أرجون من فائدة أرجون مصلحة تتك هم أرجون من مداف هو داعو إيوانجين هود دعوتك كونس بيان كرفت أرجون من مصلحة أرجون من فائدة مثالك النبي صلى الله عليه وسلم بيان مكربني حرام قطوغا فاسا من حرام قطوغا هودا اتشكم كابي هداغين هشيغان بودكو فيك مغوانا مي هشيغان نرك سورغي حرام وگمبي هشيغان نمي اولا وگمبا تنكي اي نرك اما අලුගොණු මෙන් මිනිම්මනි අලුගොණු මෙන්ගේ හෂිගඬු බොඩු කුරාණි සුවරුගෙන් අවලාවෙගෙන්වා එච්චෙක්ගේ ගොතුගතෝ නුවත නරකෙන් අවලාවෙගෙන්වා එච්චෙක් ගොතුගතෝ බොඩු කුරාණි අලුගොණු මෙන් නිම්මනිම්ම එහෙම එකන් අලුගොණු මෙන් අමෙල්ල මස්ලහතට අලුගොණු අමෙල්ල ෆාදට කුරඤ්ඤ කුරම් බිනු කුරඤ්ඤ නුකුරම් බි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ජුවා කුලම අදිවස් බයි කංකන් ඒ හරාම් කමේ كم قال بافاني على منا ميدين نهين سوروجا كم تثير نعمته حاصل وانا كان كما دروجا كم قوات دن جوايا كي أي فاسا مثلا قدامي يكون تيم من يبرجينا بيكو فاسا إكو جن إمن فاسا لاجن كولي ورا ميكولني كولي وروجا مولوا مني هاي إن فاسا ده كوتا كولي ورا تنجي يما إكان كم كي حرام تشك الله سبحانه وتعالى كي القرآن وجناصهم بيان كرا فكان تتنجي هما كان كما دروي ركعات روانجين. نشأ هم مي خطبة جب مي جوا حرام بكم واقع مجلسة دليلوكا رلا جوا يا أدي أركان كران هدفنا بدوتاكا أدي نصيب بلا واقع سبب مي هوريا كمك إكيغا مي جوا جه واقع جنسة أتي مارغنا ما بدل بينهم وني مي يعني كي وجنتو مي قطع جنسة ميتي ميغا حكمة كي كوباتا تفسير المرين بور بيان كربا فيتاغا مي شيطانا عملته تريما مردار تكيتشتا مرادك اي فافا كمو ايجي فافا كي اي بودو اتشكم بيان
kurabu mega murada kema faafen e komu gotibes alguna barasaf ema e adur helwan jen algun den mi juaki mistonge muda haram gotuga keun kamuga ben khutbaga sifa koraba den mi tarani mi haro saga demihaku hama ebbas wegen demihum beenu mes wegen mikam mi kurani saga wakkan kurani ehme jamena negi komma senatun damanone feri gannani enage huddane tama dama gannani muda atulani mi haro mi kankam mi kommotaga salmen awar saaf ka benge e farata huddane ti mi kankam mi kura wegen dani ekamaku mi haro juaya ki hama defara beenum wegen demihum wesam mikam terega shamil wegen ebbas wegen ane muda laken kurave kameke kive mi nuhaggun muda ami ane mihunge mistonga muda nuhaggun keun gotuga non haram gotuga keun gotuga mi innan ami batil gotuga mistonga muda keume eta e muradaki ei mi huddanu goteg Allah subhanahu wa ta'ala huddanu kurabba magakun muda keu misalaka ti ana denne mihen demihun ebbas wegen hama demihun vis beenum wegen kuleni ekamaku e kuliwarki Allah subhanahu wa ta'ala haram kurabba fawa gotakan e kuleni e kuliwaru ema huddanun gotegga hisab mo ekan e kulewen ema huddanun gotegga muda hoda gatun en asumi kiyani batil gotuga mistehunga muda hoda gatun misalaka juwaga wejja onna gellum bumuga fursat ade onna faada isbedan gellum fursat onna hema Allah subhanahu wa ta'ala ekam yani haram kam ekam galabba fe haram gotegga e muda libigatun ay batil gotuga muda kewmaki hema ego adi demihe kurhunu kam ges misalaka zine be sama demihum ruhigen konak Allah subhanahu wa ta'ala haram kurabi meti udden we bana hisabak sheda misalaka ane mi by farama mi alumen ha mi mobile phone menna gina farama atuka de ham by farama menna nengi ane eba juwage tere bade mi har gina kantatta ki mi alumen ha mi game ge tere invest asan juwa kula game nuna sama game ge tere ga waki bay himena juwa kula be mi gota nengi mi ka kam kurewuni deka fahon mi kam visnuni yo kinetta dalam kantak kuran jene hisab mi nengi kura kantattoge faafa Allah subhanahu wa ta'ala fussan inshallah ma nengi kura kama kun mi heka gellu men onna de kan kama dureli rakkater won e gonna ne gotaki den mi galgun barbara samalu anjene mi hon kankan rawa hinga ergo sadi mi game taka eptaka chala ngule ergo mi fada kamaka mi fada kantatte ki war fasehen mi baangunna kankam mi har mi zamanu gane engis be farema ekan kama med samalu rakkater anjene baikal kulyor mubarak bes misal ka revi hinga eruga hama barbara samalu abe kinetto mi kam mi kurani misal ka team ta bawer ko gem mubarak rawa eruga be fareba mi hama mi ebanaga larim mi ti mubarak ko baer wan ne be jelari de committee ma kuma kya adade ehmejje naga lariyan emhun hadani kinetto eki kura larietto emhun kon kamaga beenu kurachete eham bala saaf kurum waram muhim hame gutam salaka sms fonwagen eba hama jawab mi سؤال مبارك تبع SMS فون واجي من جواب دينو عم كان كميون اما اي فاسا كي كورن بينو كورا SMS فون ما كم دار لي بين فاسا لي بين اما جي اي كان بين انا مي كينا با كمتو اولم فيدوالا هدومكي همركاتري گتو هم ام رنگلو گوي شاید هم باي كونفونيتا كون بهم مي هدياگه گتو گه بده مثالك مي انا مي كومس پروڈکٹ گانegen hidmaten hodagen ane mi nasibu veri farata kam mi hadiya gotu ham bodati eche bade ham faisa ge nam sude mi hama mi vedane to juwa non betu ane ege juwa ge category wadegen dane to mi tageti yar vi fari mi kurani tana kundeto vi fari mi nuni mi fi hare kun yulan mukunti manne mi fi hare mi meni waraka vi fari kuri maku open dena meden ko open farat ege tere nasibu veri farata ka inamu dego ega ilmerin bayan kurabba fe bahori miharo sida e inamu hodo mattaka etana vfari kurum diu kurin alfa aslu bayan ilmerin warbada mana kurabba kamen ekala mi kike bunan mi vfari kuro mattaka be mi ho ekura mi
promotion ka tan ekal kan kurun ilmerin huddanu kuraben ilmeri huddanu kam kam de kidaba de misal ekal kam ngotiyo ehem bejiya etana sida mi ane e coupon hodumuge niyatuge e inam hodumuge gastuga VFR kuran dium bes bayin ilmerin bidalni huddenwane ehenenno misal ka alugondo amko VFR kuratan fihare moni mi promotion efashayne alugondo abudus VFR kurata em alugondo abudus VFR kurane etanu den etanu diyame coupon wes dini emeje halatuga Allahu alam masalen onnane eko shedan bay tantanu hama bade misalaka mi visit and win ama mi tanaka ziyara kollima se chebalibe none am hama kudu form furale che mi wesama ane mi jowaga tere wadegen danata ega neddetto gellume nihaku sanaka ziyara kurime libe coupon ne misalaka eku gellumen ekkama kanu efene Allahu alam shedan hama ane mi haro mi zamanuga mi technology ane courier engos waragina application tawga ba mi fasa astu fasa beno noko ama mi den application ga misaka hinga kiya misaka game ge mi innani coin neddi fa game coin astu fasa enno mi coin beenun koggen misalaka hama mi juwage kandatta mi korani juwa kulani misalaka nuni betu korani em vejjam ashoge to algonda amilla mudalen nune mige tere amilla niki em algonda kansinno mige bes kellu mi gota mi kada kuli warta kole vidanata ti fada mi game ta ka begoto ilmane bhare wa ka dakka algonda fennani e fada game ta bes ei huddawane chisen nune e gota vidalu ilmane rayan algonda burevene ega ebori be sabutum salka ei hama juwa ega za noni aslu fama rangalu aslu fasa beenun koggen e kuluma bes miha mi diuma magu fahibedane hivvaru libena kam ka faarege kam begen hinga dane hema ekal kankama durhelun aneka ki warab boda mi Allah subhanahu wa ta'ala ge magum miha ekkiba kura handannatta la ghafil kura kala kuli warta ki hema e usul takabbalaru galgonda fennani ekal kankama gaan no me boda rangaluwane shene ham hutubage ben ali wala fami ekuwerin ane juwa kuluma dawatu de mi hunge waake emi hunna mi e faafa fussawa devvato emi sadaka kura shikma aso mi ane hiyolafa sale ekuwerin ikhtiyar kurma kiya mai pawta mi ekuwerin ki e waran nufuz gada be mi dirolum waragina kankam gina fara rangalu amu gotegga rangalu ekuwerin ekko ulenis gina fara rangalu mi gina fara istisna halat sura kam amu usulaki ay no ba mi hunna ko no ba mi hun ulen ne landa yawani landa yadi hasbuna Allah mi kujja ko ufam mafahuga ena mi majusiyaka nun yahudiyaka sadane nage ma imba fen hadis korwani kullu mawludin yulad ala alfitra komme kujja ko ufam mi mani fitratu ke saaf kam matige فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إينا ما ينبفين إينا مي يهودي يكنو تنصارى يكنو تمجوسي كس هذني معنى كي إينا ما ينبفين كجار عن قلتك تربية القرآن هي كجار قلتك تربية القرآن إينا بينهم إمهم بينهم ما قلتك تربية القرآن إينا ما ينبفين نما بس ما ينبفين ورر رنگل تربية القرآن كجار بس ekueriya ge faratun as dane haman nuba visnun tak nuba fikure as dane e bahori hen mara rangala tarbiyat ko gam sakat mi skole fonwatanu dimawa ekueriya ge sabun kujahama yani got ata goddat hema ekuerin ge nufuzaki war nufuz gada echenge nabi sallallahu alaihi wasallam hadith qur'an al mar'u ala dini khalilihi miha wane ena ekueriya ge dimatige imta dine mane ke ena ekueriya ule gotashe ule gotuga matige eham alugona menna fenna kamenge eham heyo maguga sabitu mattaka heyolafa ekuerinaki bara muhima misalaka juwa kule ekueriya ya ena ekura kamuga nubakan rangalo heyolafa ekuerin bayan koddene menun bayan kodden jehene bay farden nukerit bay mehonakin findi mi hon nukeren ekam amu gotegga rangalu hewlefa salih ekuere vejiya bayan kodden jehene mi arti kurani
ගෝස් කමකේ තිකන් හුට්ටාලා ශේති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නුරුස්සවා කමකේ එහෙම ඒගොත ඒ බයන් කුරා කුරුමක සබබු මේ එකුජ්ජා ඒගේ ෆායදාත ඉන්ෂාඅල්ලාහ් කුරාන් ෂෙදම් මිසාලක මි හුකුරුදෝ ඛුතුබා අඩුවහාෆ බෙටු කරන් ඔළුණු කුදින් කොලේ කුරින් කොලේ මිතේරියා මිකන් මිගොත කොගෙන් නුවානේ කොමස් මි හරම් කමකේ හැම මිගොත කොගෙන් නුවානේ te මිතේරි හිඟාෂේ මිහෙන් හදන් mi hudiha kudin komes ekkujjaka hadiyak gotuga deniye misaka sate korufiya difaden mi mire mi onna mi club Maldives misaka final match hokurdo gere mate mire mi onna match molwa team dimakura mi ko rihala ariden mi gota mi kan koru hodawanata mi arti halatuga ti fasa ti dini hadiyak avvara boda komes ehem maqsaden hasil kurumakka malugonda fennani ei hama mi skodima kura farataka de mi inamegge gotuga aneka e fasan nagafa miwati baywaru bayko evvegen mi skodima kura farataka yam nas ane hemra nasibu huriga bala e sko ekesam nasibu mi nasibakun dimawa echen ka gotuka di emma mi hadiyae emmen nagagen kujjakan hadiyae diniyenno titaga alugana fennani fennani mi ehem maqsadan ega boy hasil kuram beeno ehem ti gota tikan huddawana kamaka alugana kanno isne Allahu alam shedama khutuba ge ba mi kankam misaka juwa kolonuni betu kulegen hoda laari ane mi komisarmen hudden wan so ki mi gotan amdani hoda gen ane ambidarinna kandi ada mille migen cab olo mi konka kameta kiya rek kameta mi ati waram mai maswalengat mi alun kurim skudo ko bayan kullef alugon men mi fasa hodani mi e fasa in libe chakun mi alugon men ge dirulum binami kurani ege bina kurikam gavis alugon men ge ambidarinna kandi emehunge hashigandu ga masjehuma boduma dari ambidar darin boduma mi huriha ko binami wani algon men mi hoda fasa ge maccha mi bina hem e bina koggen kudinta bodu kurumum midani fasa mi hodani hama hitu huri gotaka hala haramin halal benu bennati hoda eruga nabiy sallallahu alaihi hadith mi kurabani mi haram gotuga hoda faasain hedi boduwa hashigandu e hashigandu suwarugen wanna suwaruge haram wegen be mi war sariha ibarat e hashigandan emme awdawegen mani narake ema alugondu men ge belumuge dashugawa mihu abidari alugondaki emihun narake fonwala sabaka wegenwa hama eyaku ambi mihage wes warabbur zimma mi gonna bayen ambinna kannege emehunge feeling kurani ko masakkat ekkame emehun laari hoda kan engeni laari hoda gotennege ambi miha engen jehene enage firi miha laari hodane halal gotiggato haram gotiggato emme kuda minun sida ena kurus laari hodi si mihene chevikkagene hodi e waru nengunas mi halal gotiggato haram gotiggato ene engen je mayin bafene engen jehene emehunge darin laari hodani haram gotiggato halal gotiggato e jehene enge bay fara ama bay fara ambinna ves mayin bafene ves darin laari hodan yeden e wan hama rangalui alugonda me dimawani mi hama hiffaseha maazanak galwas ishindelaage hotta danna miha ko annani as enage darifulu enage daringe rangalu kamuge wahake ena dekki enage darin faasa hoda wahake ya enage darin khasa gotege kujja ko kura masakkatu ga kula daana kama mi wahakatan ena dekki ena wahaki gene darin na meduga fakhur werive ekama ko ekujja ki e miskifenna kujjen namadu kura kujjen namada ara kujjen bunam mila wahake ki waragina mayimba feinna me darin rangalu wani ginen laari libuni faasa gine war adi komme gotaka faasa hodi kamuga yes faasa di benya e warar rangal e waran harudana waram barabar mi
එහෙනෙන් වස් වාංජේ ගොතේ කිය දාරි මයින් බෆින්න එංගෙන් ජීහෙන දරින් දාරි හොදාගො හුද්ද ගොතෙග්ග හරාම් ගොතෙග්ග හොදාකම බඤ්ඤ හරාම් ගොතෙග්ග හොදාකම බඤ්ඤ එක මනා කරවෙන්ජේ එක මුඳුරු කරවෙන්ජේ මම්මගේ බස් නයින් බෆෙන්ගේ බස් දරිග මච්ච හිඟන් ජේන එක කංකම හැම ගොත අබි මිහස් රුහිගන්නුවා නම කිත හැම ලාරි දෙන්න එකම රුහිලාගෙන් එහෙන් හොරගන්නුවා ඒ හොදාගොයි එංගෙන් ජේ ආල්ගොණ මංගේ සලෆුන්ගේ ෆරාතුන් ඇස්වරේ බේකලුන් මේ මසක්කතන් නිකුන්නම් ෆෙෂිම අබි මිහා බුනාකමුග මේ හුද්දනුන් එච්ච නොහොදාශ දුනියේග බණුහ වුණුකම තිමන්න මෙන් කෙක්කොල්ලෙන් හොරේ දාන මේකමක ආඛිරතුග නරකග අදාබක තිමන්න මෙන්නක කෙතෙන්නු කරවේන ෂේදම අනමි අලොමෙන්ගේ මි මුස්තමෝග මෙහර වරගින බෙලෙන් වෙරින් අන ඒ දරින් බෙලුම හවාල් මිකුරණි ෆෝන නුන් ටැබ්ලෙට් අමි හවාල් කරන වගේ මි ඒ දරජය මියන කංකන් ගොස්ස ගිනපාර බෙලෙන් වෙරින කන්නේගේ එකුදින් හැම ෆෝනු කුරා කංකම මෙහර අලොමෙන් හැම මි ඉන්ටර්නෙට් ගේ zariyain කොම්මකම ස්කෝරවේ මානකි මි බෙලෙන් වෙරින්න ඒවර මි අනේ ඒකංකන් නුබෙලේ ඉරු දරින් අත ෆෝනු දීෆාලොම මි දූකොල්ලා ඉරු අලොමෙන් බ විස්නාරන් ජෙහෙන් නුන්තෝ දරින් කීත්තෝ මීගේ මි කුරණි හැම එබ හොරේ හැම වර හැම කුඩ කුදින්නව සෙබ හොරේ මිකාල් මි බෙටින් නුනි අනි ජුවා කුලේ ගේම් තන් හැම අලාගෙන් බේනුන් කුරන් ෆෙෂ බෙලෙන් වෙරින්න නේංගි යසු කොබාතෝ මීගේ බෙලෙන් වෙරින්ගේ zimmaayaki darin tarbiyat kurumuga نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تيبان من ترين كم ميهكيس بلهتون تريكي ميهكو بلهتن جه ميهكا مدوك بيكا مدوك قيام مدوك جواب داري وان جهنم اهما دارين كانت تكا مدوك ما ينبا فين سوال كروي تي بدالو مي يا فون نوني تبدت حوال كفا ميونن اين كراكا من وبالا اهما ايغ سابون اينا ගෝසමක ගොස්සියා ඒගේ zimma ඒගේ ෆාෆා මයින් බෆෙන් උෆලන් ජේ එම හොන්නා සුවාල කරවෙන එහෙම මයින් බෆෙන්ගේ වරබ්බොඩ zimmaen ඒ දරින් එම්මෙ කුඩේ රුස්සුරේ කුරණි කීත්තෝ පෙලු මිසලක කුඩ වීම දූකොල්ලා ෆින පුජ්ජා කුරාණකම කුරන් එහෙන් හොට්ට කුජ්ජා බොඩුවම මිදනි ඒන එකමුග තෙරේ ගහම පාරක් ෆියවලේ එකම මොළුවම එකංකම් කුරමුන් දානි දෙංගොස් වකී හිසාබකුන් කල පුජ්ජා කොන්ට්‍රෝල් නොවීම ඒ හිසාබුන් දෙන් තෙලගතීම දෙන් ෆසෙහෙන් වරගල කුරාක වරගෙන ෆර අලගොන් මෙන්නම් ආද අලගොන් මෙන් මොනි දීනි ඉල්මු හාසුල් කොග්ගෙන් තිබේ මිහුන්න තිමන්නගේ දරෆුල් බහෙන්න හැගෙන් එන නසෙහෙ දෙන් දෙබස් අලගොන් මෙ ඒ හිසාබ දියේ කියා දුවේ හේද කොෆතෝ ඒ සුවාලක සාදක ඒනගේ උමුරුන් ෆනරහ සෝලහ සතරහ ඒන හේද කුරි මෙහෙන් හේද කොෆ එර්රේ බෑගඩීර එග්ගඩීර ෂේඛු කොස් කිතෙම් වර නසේ හෙද්දිනකස් ඒ වර නාදිරුකම කුජ්ජ කණක් කොළ එඹුරගෙන් දෙමකි ඒ වර ගින දමාන්තක වහිගොතකන් හේද කොෆේ මි එම එම්මෙ කුඩේ රුස්සුරස් මයින් බෆෙන්ගේ බාරුග දසුග කුජ්ජා හුන්නන් ජෙහෙන් මයින් බෆෙන්ගේ තරුබියතුග දසුග හුන්නන් ජෙහෙන් බෙලුමුග දසුග හුන්නන් ජෙහෙන් ඒ කුදින් බලහට්ටා එච්ච කිති විදාලු හෙන් ෆෝනා ටැබ්ලෙට් ආදෙන් TV ya e vegenen nuwan main ba fenge lota ei e kujja bala echeka wanje shadam ane mi bay mi be from mi misalaka ane mi riba kaniya noniyam ane mi engo gotum mi lare hodaniya dehem vejjam koba he juwa kulumuge de masale mi ne kamas kurane ane gos kamas kurane juwa kulumuge koba de masale ki mi kam mi kamasama kuram wenno hem vejjiya ठीक है तो दावा बाय मी होंगे हम विष्णुवें अलगोंड तीति बोड विष्णुने हम मी फैसाय मी अलुवेति फावाले बोडकमु वागोते मसालक मी मियनि महजन वेस राविक्कय එහෙම කිව්වේ මෂන්නු ඉක්කේ මම සම්වික්කන් ජෙන්නුන් ඒ විෂ්ණුන් හැම හොරේ වරගෙන මිහුන්ගේ මේ මුජතමෙක් ගෆාෆතක ආමෝ ෆෝතුම් සලක රිබා දිවේ රාජ්‍යක රිබා කි වරන් ආමෝ එච්චන් රිබා යනෝ දා වරන් උදක උල ඒක නුජේ මිහ ඒක හිරෆු හදීස් ගවාගොත ඒක මේ අසරු කොරමුන් දා කාද ගොතකම මුජතම එකමුක ඒගේ මානෙන් උන් දෙන් හුරි හෆාෆත එහෙම කුරන් ජේනේකි සක රිබා කාතිනුන රිබාය දවවතු දෙති දෙන් ජිනේවස් කුරම් බියේ
noni wakkam ves kurambiye noni dem ves horiya horiha faafate kurambiye alugonu men onnane alugonu men alugonnange baaruge dashu kuri kanka alugonu men control kure kanka kuru mi misalaka riba balanya chaldone riba ki hem faratakum de misalaka mi benkum mideni riba ge loan tam mideni ekam ega nujehumuge baar onnane etto alugana juwa kulu juwa ki bay me kulu mi kuluwa kulivare misalaka mi game tabbenu ko game app tabbenu ko internet ko alugana onnane etto ega nujehumuge baar komme mi es emi hegga nafsu salama kurane bay ko mi hum faafe kurno faafatan aamumaki eiki den hori faafatan alugana men kuran hujjaten non eiki mms jehna faafataka durwa faafatakun duru man nase hetterima mi eya gaanwa mi istakunnan eya gaanwa baarona ekan daanjene mi mujtamauga faafatan aamu foto den ei hama mi heka mi hek faafa kuran mi oin hujjaten non eiki shedan hama mi ane dirulumuga miha hisaban aero mi ati kommotakas misalaka juwa koleken laari hoda faamdani hoda den ehen kantatta dimaa fawa miha kina tadan jenage mudala kina tadan ena nafsu islah kurmattaka tawba mattaka kiita korame jen ena mi emme furatama kamaka ena juwa kulun ekkoddu kollu mafawga ena kuran faafe ameduga hitamako dewana faran ifaafen aranu gatumuga azum ena onnan jen efoga Allah subhanahu wa ta'ala hadratu hama faafa fussama idenne ila subhanahu wa ta'ala fussaba debban insha Allah den enage mustaqbal hama rangalu gotuga heyo gotuga kuriya gendeveto masay kura deene ki gine sadaqa kura mistakuna ehiwa mihaka bijikam gawana insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ena kiben ekan qabul kura ban algomna ngoti heyoge bisma fahuga heyo gotuga sabitu kuriya diyo shada misalaka mi egotan e hoda fahori mi muda beenun kurun hudda waneta ena mi tawba uma fahu ana mi dirun man kuriya daira muda ta beenun koggen ene itura kuri gende danta diru adam ena enage dirulun ham kuriya gende vedane faden ena hoda fahori chekam gesen tawba uma fahuga emaseno insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurban ena farat shada malmen program kagana kanimma kammi එහෙම ෆහොබහකි ගොතුම් මියදුගේ මවුදු කීකත පිටාලවත මිහරු අලුගොන මෙන් මුදා මි හෝදා එරුග බරබර සමාලුකන් දෙන්ජේ එ මුදා මි හෝදේනි කොන් ගොතකත්තෝ එයි qiyaamad dohun Allah subhanahu wa ta'ala suwalu kurabbaane koma mihaka vesena muda heda kuri gotaka muda mi hodi gotaka behe gotum nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurafani qiyamad dohuga mihage fa horitanun guduwa visnu levene hataru kamkamad suwalu wejjam addan dege tere ekkamaki ei muda hodi gotaka muda heda kuri gotaka behe gotum ehma mi e dohun jawab algon men deveni miedu algon men kuri masakkategge mache jawab denum binawan algon men miedu mi rangalu gotuga muda hoda forejja alhamdulillah ekam no bagotegga huddan ungotegga e hoda forejje dohun mihege halaka miha kuri mati bi ema e hisab diyum kuri ga hingashe emmem bes mi heyo gotuga rangalu gotuga muda mi hodan de mega hama muhim nokutay fa kul haygotu me hama hodunu komme gotuka muda hodumuga visnu miyannani waragina faran alugonu menna me alugonu menna vremi mustandikam gotum badarma mati mi hunta fen na gediruluma beleti kama alugonu visneni nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani me tiyabami hun nubadaje tiyabami hun nobrmi mustandikam gotum mati fantige mismi honna balash abdes dashogati beme erunne Allah subhanahu wa ta'ala beme devvi ni'ame ihsas kurvene wazan kurvene erunne ekam agoti waragena far algon beenum mane waram mustandiwa adi ekamuga avaswan ganna warabboda beenum ehma komme gotak wes muda den hoda gannani ema eka badaluga hingashe Allah subhanahu wa ta'ala algon menna devvi echka rohigen algon menge dirul me kan taroti bokoggen kuriyadama erun algon men nami fada magutakan nugos salama ban heneno abadues mustandemuge visnu awaran awahan ekan kurmu visnu hunna nyamana gote kema jehunu komme gotaka mudafa asa hodun e sekundiya visne abadues shukran ingat share menge program devagot koltaka adal menge mireges program nimma dafin bakiyolani alum mid korani
hama mi haftaage program un westi be fulna ituru malumat ke libigin diekama adi hama yakko atibe fulunge hipuruga ufide dana baikka suwal toge jawab westi be fulna hama libigin diekama adane ka sanna haftaage ate do reganu jar badal kun umiga algonu bakielana amenge program belli kamattaka warabada shukriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh